Zeliangrong United Front tong Information and Publicity Secretary Lois Gang Meroi Tigong Mithalai na Zeliangrong Statehood Working Committee kani India Government letuna Dolanai 29 August 2025 kau sanai tang mai round of talk hai New Delhi kau ta kai da kan the tuna sai mi tuang lat cham thelai na Zeliangrong political talk hai ga imbu ko na bam the tuna hi kane imbu na Zeliangrong United Front tong chairman Paujan Chui ka Meroi sa ka Mithalai na hai pau za donang da British Meroi suloi kan mai tuang execute na padai tang mai ting me khau hai pau za donang da chapong sulong mai khani munri kalong mai lulia lokane tuna sa kane Zeliangrong political talk khautai memorandum of settlement khau ka jaw mai latlam ka goi tai point by point lapalana dim samte tuna sa kane imbu na hu duan khau ta kai dat na mai tong to khau inji melalam dim sam da khangni hi ka jaw kane